Kaluguran mga kabataan, ingasal pantayanan, bayo da sambit landeng kakasal, ingkarelang pangako, kutnanganang at lumokdoning pari. Sabihaning pari keng lalaki ang pambabae. Pedro, tatanggaban may korason para maging tunay ang mga asawa, agpangganiting pamiyadwang naman, ayuyutos ng induta mo Santa Iglesia. Opo, kaduwang butang, Pedro, babiya mo sarili mo para maging asawa ng korazon. Opo, katlong butang, tatanggapan mo yung korazon maging tunay mong asawa. Opo, at kanita de sambitlan ing pangako ning kasal. Pisan metongan mo kami o Ginoo, manibat king aldoyti. Kintula o king kasakitan, king kanawan o king kalipitan, king sakit o king kapaldanan, hangga king pigawan niya na kami ning kamatayan. Bayo de sambitlan ning pangako ning kasal, tamtango lang makatatlo. Ing number 3, simbolo ning ganap. Apami talaga at pami kalugod. At balo daming lakaran da rin miya sawa ayang manibat king pasbul mayor ang daking altar. Ali, medong yang makabang lakaran manibat king pasbul mayor pabunda king altar at kaya rin ang may bless ang daking kamatayan. Makabang lakaran niya kailangan ganap ing karelang tamo, lubos sa pami kalugod, lubos sa pami talaga king biyemwat sarili mo, king asawa mo, kambena ning akong Ginoo. My dear brothers and sisters, sing lugod ka bang susulong, lululot. Nya bining panahon padalisaya na yung lugod, dareng ni asawa. Idang mo ng anniversary, paper anniversary. What is a paper? Idang kadwang anniversary, cotton anniversary. And what is a cotton? Idang kadlo, mapalyaring wooden anniversary. Pero itang kadwang 25, silver anniversary. Itang 30 banwa, pearl anniversary. Itang 40 banwa, ruby anniversary. Itang 50, golden anniversary. At itang 75 years, diamond anniversary. And diamonds are meant to last forever. More than that, platinum. Midata siya uring lugod, kinpanyulong ning panahon. Kaluban ning alak kabang lalambat, lalo yung maging manyaman at mayong. Sana'y pamikalugod na rin niya asawa. Dalisaya ning panahon. At yung karelang pangatawanan at pami talaga king sarili da. Lalong maging dalise, mayumo at manyaman ing lugod. Sana'y mga aslaming lugod. Sana'y nakagawan makasimangot ning lugod. Nunigawan na ang makatiman, sumanid di kasakitan at daratang king biyemo. Manatili kang tatamo. Nyabi pa rin mong paga nakakaring may asawa, detang singsing na sinulod da, adwa ng letrang O. Dalawang mukha ng pag-ibig, sa hirap at ginhawa, isa lamang ang sagot, laging oo. At bodang din may asawa, tangwanan da, inanumang kapagsubukan, tula, lungkot, failures and victories. Kanita daratang marakal na grasya, kinkarelang pamipye-pye, bang misad-sad lang. Kaniti mong gaspar rin tamo, itnangan at lumukdo, ning Ginoo Pedro. Pedro, kaluguran da ka, kaluguran mo ko. Huwag Ginoo, balong kaluguran da ka, pakanan mo na rin kakong biserong tupa. Kitnanin at lumukdo ning Ginoo Pedro, nung kaluguran Pagpatangwanan ng 3 beses at dinila ng misyon, pakanan mo rin tupa ko. Bakit yung ginukit na ng 3 Pedro?
Mapalyari muling lingad na at lumukdo, itang bing litisan ding Ginoo. And now it's time for Peter to rise into a new life. Yes, may patawaran na ng Ginoo, but he has to profess his loyalty and faith to Him. Bayang sa ring yes, nung galuguran ng Ginoo. Itang bing litisan ding Ginoo, lingad ng Ginoo, pikarin na ng Ginoo. Kaya may Jesus, kilala yung taong yan. Kaya rin barkada ng Jesus, sadyang dirit, balo, kakilala yung taong yan. Pikarin na ng Ginoo, lingad ng Ginoo. And to rise into a new life, kailangan i-profess mo yung Ginoo. Nabod ang lilingad tayong Ginoo, may ngari tayong tutukiking patayan at king cross. We have to profess Jesus in our lives. Kailangan tanggapan tayo, kailangan luguran tayo. Not only on the level of faith, yes Lord, but on the level of love and commitment. Ingatwa na kaya katamo ng Ginoo. Sasalpan tayo ko, babiyagin puso ko, uling kaluguran da Ginoo. O yan ingatwa na ng Ginoo kang Peter. Kitna na at lumukdo, bang siguradwa na, nung luto, at malulot ang lugod na para kaya. Otherwise, you will become the first vicar of Christ. Kailangan matatag. Ang lugod, ang loyalty na, ang kasalpantayanan na king Ginoo. Puta nung yung malulot, nung yung matatag, tabili ang pasibayo. Tinabili na at lumukdo. And you cannot tabili. And pwedeng tabili. Kaniting kaurasan po rin na maging matatagya ning Ginoo. Uling diyang maging mumo ng Santo Papa. Kalubanan nilang meto ngayon na kaya binima nalilipat na kayong ilog. Masaluso yung agos ng ilog. Nga naningin dating anak, o itong tanang na kayong gamat ko, kabang lilipat ka na kayong ilog. Sabi ng anak, oy ma, akong talnan mo. Uling may nakutanan kaya kapotay tukin ako ng agos, pero patsetelan mo ko, sigurado ko, ay akong mipayit. Nako'y tukin ng agos, uling tatalnan mo ko. Lord, hold me. Talnan mo ko, Ginoo. Kaya mo ko bibili. Patatagan mo yung kasalpantayanan ko. Patatagan mo yung lugod ko. Niya ko lang din may asawa, misan metong lagamat, kaya bedeng Ginoo at Lola. Let's walk in, bang maging matatag kayo. Kayo balang ng lugar na kayo padpad ng kapalaran. Pero you have one thing in your heart, kaya being Diyos, and you have each other. My dear brothers and sisters, sinabi na ng Ginoo kang Peter, pakanan mo la rin ka na akong biserong tupa. Ingatan mo la rin tupa ko. Pakanan mo la ding tupa ko. Imbalang bukasyon at inyang kakambal na misyon. Inyang inaos na ng Ginoo, yadam yan he bless them. He sent them on a mission. Go and multiply. Potay katingwanan mo yung nanamang organisasyon na liban mo. Tingwanan mo yung kayang bukasyon kayong pamagpari, pamagmadre at inyang kakambal na mission. Potang tingwanan mo yung babae o lalaking sakramento ng kasal at yung kayong misyon. Pakanan mo rin ka na akong biserong tupa. Pakanan nyo rin anak yun. Mayap kang pengari nung deng anak mo mabsila. Makalunos naman deng anak mo nung panelang marano, nung malnourished na. What a brain development da. Atin lang busbus king libutan ning karelang brain because they are underdeveloped. Nourishment in matters of food, nutrition is very important. Nourish your children with food. Kailangan lang mangan, balang maging masikan. Feed their body and feed their minds and feed their heart. Sana mo itang masikan lang, matabahala. Matasala naman sana intellectual quotient and emotional quotient and social quotient. Yes, matabala, mamang laking oras, miminul ng vitamins, pero matasala naman sana intellectual quotient, uling megaral na. Pero matasala naman
emotional quotient, uling tiro mo ng lugod, king kalupad ang tao. Biyasa lang mamatawad. Biyasa lang makiabe. Ingkari lang social quotient. Turo mong makiabe rin anak mo. Makukulong king balay mo. Nyaya ko, bilib ko ka rin kaya katamong KBS. Ampo ka rin kaya katamong COVID. At a very young age, mabibiyasa lang makiabe ka rin aliwang kayanakan. King parokya tamot, king balen minalin. They need that. Mo lulukuban king balen mo kailangan biyasa lang naman makiabe ka rin aliwang anak. Ampo ka rin kababata daw kung kayabe daw. So my dear friends, pakanan mo rin tupa ko. Biseron tupa. At ilang misyon din pengari. Tinupod na rin Diyos yadong Adam and Eve. Magpakarakal kayo. Mitalakad. Meto nga Kristiyanong pamilya. Keniking yato. As nane pong kaulagay ta. Family is founded on marriage. And marriage is founded on strong love and bonding. Dareng niya sa waway. Because they will contribute citizens to the society. In contribution na rin may asawa, potang peparagul kang anak, mayap yung anak, mayap yung Kristiyano. O ito'y kaya kang bulog, o ito'y dakim, king kaya katamong lipunan, at king kaya katamong Santa Iglesia, to form men of values, men of character, good citizens, and good Christians. Kasanting ang misyon. And then nananing Ginoo kang Peter. Inyang kayanakan mo, ikay mibablas king sarili mo. Lalakad ka nung abisang munta. At wadang matwana ka, aliwaning miblas kaya ka at midala kaya ka, king lugal, ay abisang munta. My dear brothers and sisters, kailangan ing matataga kasal pantayanan. Bangketa magisan metong king kaburyaning Diyos. Uli numisa ni dalana kaning Diyos king lugal ay kabisang munta. At i Peter meduwag yan yung atsoya king Roma. Uling pamaten daw rin Kristiyano. O tamitukiya naman uling leader yan. Mibalak yang magbalik i Peter king Jerusalem. And along the way, akasalubong na yung Ginoo. Mabusan niyang krusing Ginoo. Kabang i Peter, pauli yaking Jerusalem, kitna nga ning Ginoo. And we have the famous Quo Vadis Domine. Ginoo no kamunta. At nga na ning Ginoo kang Peter, I'm going back to Rome to be crucified the second time. May balik kay Peter king Roma. Dekap diyang mabye. Binulos dering ang air. At yung pete de Peter, pete de makapako king krus, baligtad. Dinaw ning sarili na para king Santa Iglesia. O yan ing kayagkata na ning Ginoo. Pamagdaon biye, bunga ning matibe, lugod, at kasalpantayanan king Ginoo. And here is the challenge of the resurrection. Magpakan, imbes na mamangan. There is a shift of orientation here. Pakanan mo rin tupa ko. Feeding. Mas manyaman ka no'y magpakan kesa aking mamangan. Nga siguro din magluto ang pang magtao, mapapakan. Uling mag-enjoy lang magpakan. Masaya na dapat siya may gisa ng tao. Masaya na dapat siya manyaman ng tao. Because there is joy in giving than receiving. And the resurrection is challenging us to be on the giving end, not on the receiving end. Then pengarita mo, we have received so much, pepangananda ka tamo, pepagaral da ka tamo, binyeda yung pamangailangan tamo. Sana potang matwa na ka, potang may graduate na ka, potang ati na ka mobra. Ika naman yung saling meto akabanayabiyas, ibulog meging pamilya mo. Ika naman sana yung papagaral ka rin wali mo. Ika naman sana yung saling panulog para ka rin pengari mo. Mo itang pepakananda ka. Potang manulot na, ingbiem. Then it's time for you to give. Magpakan ka. You are the giving end, no longer in the receiving end. Nung panita mo ka yung receiving end,
It is a sign of immaturity. Matay sabla o ang makasarili tao. But the Lord is inviting us to feed, to give, and to share. Bang manatiling mabiyay pamikalugod. Kabang ating sharing, kabang ating feeding, manatili ang mabiyay kasalpantayanan at pamikakalugod. Talagang tao. Tunagapin ba na daw imuikan pa na tagang sablang babanalan, kulilita pagparalang bumi, babanalan mo sana at tingayin, kinumpayan ng Espiritu, bang maragya kami, madiyari lang katawan at daya, ng ginuming sa Kristo. Bayan ni Dawang Busang Do, kinumpayan sa kamatayan, kinuhanin pinape at pepasalamat siya kaya. Pirasalian binye, karagana disipulos at tagapani ikawan at kananye. Itingin ka na kong katawan, amin daon para kaya. Makanyang naman kaipat niya punan kinuha yung kalis kasi bayo yung pepasalamat kaya at binyaning kalis karigan disipulos ngana tagapan yung ikaman at minungko kaniti hindi yung kalis yung kanakong daya hindaya yung bayo adalah hanggang sipan kami bubuo para kayo at para kayo sa lang tao. Bagay kami patawaran dari kasadaran. Dagkan iti bilang kapigatan naman kanan. Ipasya tayo ng misteryo ng kasalantayanan.